Pozdrav svim ljudi, još jedna nova igrac. Vadim Place Fate. Ajde, sad čekat ćemo. Će li ovo čitati? Hoće. My gun? What? It's okay? Go? Čugarno mama tka si ide. Da samo pravo. Čekaj, ovo je uzgledanje. Vidite ovo mašenje. Jumping? What the fuck? Ha, na živo. What the fuck? Ali si smotan da skočiš, ne možeš. Kontejner. What? Majamo? Da, mogu da udaram. Imamo šta je ovo crveno. Čekaj, kako se to crveno kreće? To je ovako vamo. Ne, vamo. Inače vidite mapu gore, tako da ja znam gdje idem. Idem po kola, gdje je? Šta je to? Što ti? Frende, ti imaš pištolj, jel? Imaš li pištolj za mene? Dođi vamo! Ajde udari ga! A, si glup! Pa udari ga! Kolega! Stani retardinjo jedan! Alo, majmune! Kako se... Udari ga, frende! Sad ću te ubiti. Dođi vamo. Wow, skoka. Pa gdje? Stani malo, tebra. Oh my god. Ajde uspori malo. Halo, majmune. To, udari ga. Šutni ga, brate. Šutni ga. Udari ga, šutni ga, šutni ga. Udari ga još jedan. Udari ga. Bam! Telefon. Level up. Oh yeah, gun. Treba mi gun. Idemo da vidim. Upgrade. Bacit game. Ovdje postoji neki shop nešto. Neki shop, kako se kupuje? Wow! So, boom! A vamo čovjek, čekaj, idemo ovako, jel? Ja ne znam da li vi mene čujete.
Ja mislim, ja se nadam barem se čujem. Ja ću ti glavu slomiti. Pa dođi vamo. Pa gdje bežiš? Pa dođi vamo. Dođi vamo. Brazo, aj stani malo, brate. Aj stani. Čekaj, mogu kupim nešto. Pa kako se kupuje? Jumping. Udri ga. Aj, jebem ti. Idemo odavde. I na nekog ko hoće se bije. Čekaj, gdje je? Pravo, vamo. To je lik. Regrets, eno ga. Dođi vamo. Pandu, pajkane. Ubij ga. Polomi ga. Ne, beži, pa beži. Beži to. Umri. Pa ne pištoljem. Pa gdje pištoljem? Pa ja nemam pištolj. Reset. Gdje pištoljem, molim te? Na sunce ti tvoje, gdje pištoljem? Šanskan. Šta? Bugatti. Dođi vam, još uđem u kola. Čekaj. Dom. Šutnjem auto. Tu. Šutnim auto. Šutni. Pa šutni, brate. Juhu. Ej, stani. Uđi u auto. Pa gdje uđi u auto? To! Oh my god. Sad je mnogo da lakšam putovanje. Ovo je jedan od bržih kola. Šta je ovo? Ne mogu pogledati. Neko se razume u automobile, neka mi napišu u komentarima šta je ovo djelo. Čekaj, sad idemo ovamo. Pa dođi vamo. What the fuck? What? Beži. What? Ovaj lik ima 120 helti, brate. Dođi vam. Pa dođi vam. Da te zakoljem. A šta me puca? Šta sam ti skrivio? Uđe ti jebe mamu sad. A ti jebe mamu. Ubij ga, kolega. Kako sam ja umro, molim te? Ljudi, ne mogu više. Ako ste uživali epizodi, ja nisam. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Čekaj.